yan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Manibod dito yung Nemars Studio, ang masarakan dito yung Sitio Lubut West, Talingaan, Lawag City. At yung manay na sumangbay iti programa nga na Paul 1. Kumusta ka itan kasin problem of the day. Programa apakibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may nga pagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manen ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mangibasa kaya mangidrama iti may nga pakasaritaan nga iti udi na ket ada parikot na nga intay tumet balakadan. Idinedi nga gundawa inti nga ruden dinggen mga kasin ti pakasaritaan ti parikot iti biag ni pagayam tayo nga Jerome iti Ilocos Norte. Kastiman ti linaon ti surat ni Jerome. Dear Kasinyong, sagbay man nga inak isalaysay ti pakasaritaak iti biag. Idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin di Nemars Studio. Kastameten dagiti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya di dito nga programa. Nangruna kadagiti naayat nga sponsors. May sakmat kadagiti naruway nga mangsubsubaybay iti programam Kasinyong ket permi nga makaliwliwa unay. Dagiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kay ikan biag. Naawis met tiriknak nga mangiburay iti pakasarita ngamin ket adda iti nadagsen a problema mi nga agasawa iti agdama. Akayat ko nga pagkidawan iti balakad kada kayo nangruna kadagiti agkakalaing nga mangted ti balakad nga padak nga agbibuya. Ilinged daklatan itinaga na Jerome kasi ko nagitay adda anak iti asawa ken maysa nga anak. Para kanyak idikasin yung ti panagasawa ken saan nga basta nga darasudus ka nga sumrek uno darasudus aserkem. Ngamin adu dagiti amamok nga agasawa nga saan da nga naragsak. Ket kadagupan kada kami nga agbabarkada dua kami laengen ken ni Douglas tinabatin nga awampay asawa na. Kadagiti barkada mi manmanulaeng tinaragsak sipud idi nagasawa da. Kaaduan kadakwada ibagbagada kata kami dagiti parikot da ti panagbabawi da nga nagasawa. Ngamin adda dagiti nakaasawa iti nauyong, adda nakaasawa iti sadot, adda nakaasawa iti arjun, adda nakaasawa iti sayet, adda nakaasawa iti saana mapmapnet. Nupay kasta natalgad tiriknak idi nagproposak, idi nagjaya ak iti kasar ken ni Mary Jane nga kaayan ayat ko. Gapot tapat check nga napudno ti panagayat ayat ti panagayat biti tunggal maysa. Natibker ti pundasyon ti ayan ayat mi ket saan to pulos sa mapasamak nga da kami ket maitulad kadagiti nagasawa angem nagbabawi ka maudyanan na. Agasla di mi makita nga di kami to naragsak no agasawa kami. Iso akas taon ay tiragsak ko Kasinyong idi taim manugot ni Mary Jane ti injayak akasar ken kuana. Kagastiuman nga rugyak ti amin Kasinyong. Yes, Jerome. I will marry you. Yes. Agyaman nak launay, Mary Jane. Mary Jane, honey. Agyaman nak. Ay, naragsakak kin ka abaraw, Jerome. Agyaman nak, nanang. Kahit kamaudyanan na, agsimpa kayo matan itinobiyam nga ni Mary Jane.
Panagkita kat nasingpot mo, nasayaat mo ni Mary Jane tunggal maka umumay ditoy. Huwag nga rod nanang. Alakit makitak mo, nga napintas tilangan lang inyo. Kat anya ti plano yung araw. Pagkasaran nyo, kasi din no ti pakaangayan ti reception. Pagtulagan minto pa'y nanang. Siguro kalpasan lang ti 2 bulan. Agkalay sa kami ton. Asawak ton ni Mary Jane, nanang. Ala kita, congratulations, Abarok. Katsapay kuma, tanaragsak kay to iti agdanayon. Uwin, nanang, panagkitak. Talaga nga mamatiak. Nga di kami tupulos. Tagproblema nga agasawa. Saan kami ito maipada kadigiti agsaksakit ti ulo na nga nagasawa. Anya ti kahit mong asaw, and jarom Barok. Ngamin nanang, nagiti barkada, kadaduma, kastaon ay babawi dan. Alakit saan nyo ipalubos anga, mapasamak tumot kada kayo. Uwin nanang, sa bagay, nagagot kamot Barok, naanos ka. Agad, deta lang barkadam, ijam, ida, deta pa naging inom mo. So magmamanulaang mo't nanang, numinumak ka natanang, sagpaminsan mo't no makiinumak. Kaya di ka madanagan, halos na naaros amin nga barkada min, nag-aasawa dan. Nilaing paring Douglas tinabatin ka. Bilang laang tamatuloy to tikalay sa amin. Ay na, agad mayad nga rod alagad saan mo't nga dakas na barkada, no sagpaminsan laang mo't nga agkikita kayo. Ang ipang pangrunam ton ti asawam anak ko, nang runa ton addan anak yo. Ipang pangrunam ken ipamaysam ti pamilyam Baraw. Wen nanang, awan danag. Pare. Ada manam dati yan eh. Anya data paring Douglas. Dati mangga nga intid kanyak ni paring Vincent. Ha? Nalum ka detan? Ay naluuman. Kaslasaan nga naluum lang nga nang no ramanam, naluum daytan. Nasamit. Aya? Apay mabaling ka din nga pulutanin deta mangga nga native pare. Ay mayat lata pulutanin da pa'y tinalsim nga mangga. Sa bagay. Anya ka di dete ibagam kanyak nga good news. Apay nga nagawis ka nga naginom. Parang Douglas. Dako may bagakin kang saan ka kumamalukluk sawa. Anya ka di dayjay. Apay nga pakaluksawak kuma. Parang Jerome. Ngamin, baka ito no masangwanan nga aldaw ka. Baka sa anak ton nga kanayon nga anya pare. Iba ka ma. Baka man manunton nga agsangot ang nga aginom. Ha? Apay, agabrod ka di. Saan? Ay, apay nga rod. Busta data lang nga rod tinabati. Data lang tinabatin kadate nga agbabarkada. Narigat mo't maawis digiti daduman ta. Nagadoa pang bardan kesyo saan nga palubusan ti asawa da. Deta nga rod pare. Kalay sa kami ton kani Mary Jane. Anya? Sigurado ka pare? Nasurok makatawin kay pala nga agayat-ayat kay ni Mary Jane. Sigurado kami pare. Kaya talaga nga isunti. Isunti kahit ko agbalin nga katakunay na ko iti bihag. Kastaon nga tiragsak na idi injayak ti kasar. Kat imanugo ta dagos. Sigurado ka pare Jerome. Baka amad no, dardarasudos ka. Kat amumot nga nagitidad do mga babarkada ta. Saan da nga naragsak iti panagasawa da. Saan mat siguro nga mapasamak kada kami kin Mary Jane deta. Kunamlaeng mat parang Jerome. Apay sigurado kan. Nabiit pa'y ta makatawan nga nasurok nga panagamamuyo kin ni Mary Jane. Panagkunakit amamok isunan. Amo kunti kinatao na. Napanagnekakon nga napudno ti panagayat na kanyak paring Douglas. Isu nga saan to nga mapasamak. Ti mapaspasamak
kadagiti kakadwa tayo, kadagiti barkada tayo, nga agbababawi da nga nakiasawa. Ala kita sapay ko ba tapumudno dati magbagam. Akat si ka paring Douglas, kaano ka mat nga mas agasawa? Dumting tulat taday na, ipapas ko pelat kinabarok. Kada manggig ko ti reklamo wenno panagipulong dagiti kakadwa tayo. Nakaasawa day tinauyong kada nasadot kada kasla jakpay di kahit yung masawan parang Jerome hanya may met madlaing ti asawa na parang Douglas narigat dati awan mga asikason tunging ka narigat no awan ti kabadangam iti biyag narigat dati awan ti kalin na ilom iti rabii naragsakal lata basta daarak parang Jerome ha anya aginom takad latan agasawa akto tundumteng ti babae nga naikari para kanyag no awan pa akit i-enjoy ko pa lang ti kinabarok parang Jerome. Amom honey? Yes honey. Nakaragragsakak taapay ngamin sinong bata nen ti Diyos tinabayagan nga araraw ko kenkwana. Ay ka diti araraw mo. Kini Apo Diyos. Nga. Siyempre. Nga maasawa ka. Nga ipaay na kanya. Ti babae nga naikari. Nga agbaling nga katakunay-nay ko itibiyag. Uray mat siya, honey. Nakaragragsakak mat. Sa wakas, agasawatan. Uwen nga rod. Amom, jak to pulos, ipalubos. Nga, agbabawi ta nga doa. Nga adda agbabawi ka data, iti panagasawata. Talaga, uwen. Di kan to pulos agrigat. Di kan to pulos pasakitan. Ipatig ka, iti agnanayon, honey. Kastamat kanyak, honey. Kan, jak tutuladan. Kan di tan tutultuladan, dagiti tadu mga nagasawa. Nga, edi agangay, agbababawidan, gaputas saan dan nga naragsak. Sapay kumaa, tadin tumapasamag deta kadata, honey. Iso nga ramidin tati amin. Agtinulong ta, honey. Tapno ti kasta, naragsak ti panagasawa ta. Naragsak ta iti agnanayon. Kat, naragragsak manen, no addan bunga ti ayan-ayat ta. Wen nga rod, excited akmatan nga agkaanak. Kahit kung ti agka-baby. Iso nga rod garugyan ta itan. Itang honeymoon ta. Honey, ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig kami unay-unay, honey. Oh. Jerome, honey. Kasta ulit ti pa nagparaparagsak mo kanya ito galaglin na ilo ta. Kasta nga talaga ti aramidag. Tapno di ka nagsapol iti sa bali. Talaga nga diyak agsapol iti sa bali. Kituray siyak. Aramidag mo ti amin niya pagragsakam tapno di ka nagsapol iti sa bali, Jerome. Tapno mapnek ka kanyak. Mapnek ka kengkan. Jerome. Mary Jane. Kasano ko mga ditan to agragsak. Kasano ko mga agbabawi tang nagasawa. Kanayon tanga mapagustuhan tirik nata.
Uwen nga ron. Kito ka na yung lakas to eh. Jack pulos ma-imagine nga agapatan to. Bueno addan to ti nadagsan nga pagapaan ta. Bueno addan to ti nadagsan na parikot ta. Panagriknak, honey. Naragsaktan to itiag na nayon. Honey. Kadita, naragragsaktan to manen. No agbungan to. Deti imulak na bini iti kaunggam. Uwen, honey. Agmula ka nga roden. Tapno no alis tong agtubo. Ilalaing mo ti agmula. Tapno no sigurado nga agtubo. Tapno adanton maapit nga bunga ni ayan-ayat ta. Jerome, honey. Di ka matanagan, honey. Talaga nga ilalaing ko ti agmulak ka. Agad ka na yung kunto si Bugan dahil ito nga mula. Kayat ko tayo ito. Kanayon kunto nga si Bugan, inaldaw, tapno na lang to. Yes, sige pay. Iyon unig mo pay. Tabing inga imulap, honey. Uwan, talaga ngayon unig ko. Ipalok ko analaing. Honey. Daytan, rumuaren ti bini, honey. Sige, honey. Sige. Honey, mabaling ka di nga sa mga aputan deta amom latan. Ngamin kit makaisbuak no ko ha. Apay. Kit napamumot pinitpetanan deta armas kon. Apay kargat mo launin nga petpetan tunggal maturog ta. So nga rin ti pagpaturog ko. Anya? Unin mo't dayta. Apay, di mo ka di kayat nga petpetak deto'y kukwam? Kat, mailangak nga rod. Kat, numanin makaisbuak. At siyempre, panpandagan mo deto'y pusong ko. Kahit ko nga rod. Diyak namin makaturog no diyak pet-pet-petan. Malalala. Sige nga. Kuminto na makaturog kan. Ikatikton. Diyak nga rod nga. Sanay nga nakadata nga maturog. Sige. Basta urayim nga makaturog. Sige. Turog tan. Good night. Love you. I love you too. Apay, manan. Patpatam kadlatan sa mga... Ay, ayaman na. Apay, gusto nga natin pagpaturog ko. Good. Amumat nga, umingar no kwa. Good man, ano kwa, no umingar. Kikit ko nga ron, no kastangan nakaingar nga, pet-pet-petak. Una nga, apro-apro samat, ay ayaman na. Agad nga tsak makaturog Di mo kunaan nga kahit mo pa maminsan. Nagsibugak kita yan. Sa makaturog ako. Sige. Makaturog ako. Sanok nga maalat turog ko no kastoy. Diyos ko ay. Anusa ko na. Day, si ka magayam Jerome Barok.
Rabrabein, apeda ka dito. Nanang, Nagapakay ka di iti asawa, miso nga pinanawan mo di balayo. sumurikak man palang nanang. Apay nga, kasto nga oras adda ka dito. Hindi nga rod, Mary Jane nanang. Apay, nagapa kayo. Saan? Anya nga raw. Yakam mo. Diyak maawatan ni Suna. Nagado di kiti pagbaga na nga. Diyak pulos maawatan. Anya. Ag, adda ka di problema yung baraw. Saan nanang ang sapol nga rod kadi kiti makan nga. Diyak matamo no sa din pagsapsapulak. Kas kumaiti anya. Sapol ka no iti prutas nga sinampuso. Si kamot gaya manang. Nay, adda ka magkaya mading ko. Ay kat. Adda dito, ita problema ka no, iti asawa na. Anya? Apay, nagapakay ka di ni Mary Jane? Ay saan? Saan kami nga nagapay iti ipag mo manang? Anya nga rod, ading ko. Apay nga da ka dito kit an oras ko man. Kwa. Kapig sana nga aginaw manang. Ado dagiti ipaspasapol na kanya kamakan nga jakbat pulos amon no sa dino pagsapsapulak. Kas kumadeta sinampuso nga prutas. Pangalak nga ron dayjay. Ay na. Ket ingkalatan ag igatangan iti kompormeditan. Basta ti sinampuso urete di datak lamangga. Saan mo't sinampuso dayjay. Kada dati na minsan. Kaya't nakano iti singin na saba. Nagsapsapulak. Iti na pa nakakita ak. Nagaputan na bayagak ka saan nga nakasubli adagos, nagbalibot man di kayat man. Hanggang man maawatan man. Agsapol pa iti kurang na laing, nagsapol iti ice cream nga natunog. Anya? Ay, tila ibagbagan man, ano sa maata asawang baraw. Kasta nga talaga ti aginaw. Kasi ano, makaturog ako, isot panang baon na kanya ka, agsapulak ka no, iti kanin na. Ay, kasta nga talaga, iti masikog. Ay, wun ading ko, kasta nga talaga. Awan ti pilpilyan na nga oras ti masikog, no, mabisin. Iya kita damat trabaho ko no bigat. Ay na, nakadumot a reklamo mon baraw. Kung namidi nga di kanto pulos agreklamo, hindi pa nag-asawa yo, ikin ni Mary Jane. Jakmat ninamna mga kastigayam. Nagrigat mo tagsabol ape di na lang takayatan iti mangga wenno apple wenno ubas ay naading ko awatem ko man ipag Mary Jane gaputa masiko gisuna inawawat ko mat ang siyak na ti di na maawatan nabanbanugak trabaho ak malmalum sakto sanak pagsapul-sapulin ti komporme dita iti tingkat oras ay tingkat rabi ay naanusam abaraw kasta nga talaga anus lang dayta hanggang to na aganak ton ay na makita yon ton ti bunga ti ayat-ayat yaw mapukaw to amin na banbannog yaw basta ay dayta lang ba nagagreklamo kan jaraw baraw malangarod na lang yanakman padasin dita syudad. Alagan adnat kang harot, di pa nagmanehong baraw. Alaw na nang. Ay, ading ko, lagnagipum sikat ti lalaki. Kati asawam, masikog. Anusam ko maisuna. Tanarigrigat ti kasasaad na nga masikog. Itandaanam deta ading ko. Inuwan man nang. Mary Jane, honey. Pito a bulan ta si Kugmon. Ket, saan ka mat nga ginawan ti kunak? Apa, awan mo, di ka mat ibabaon nga mapan gumatang iti makan. Saan nga dayta ti bagbagak hanga makan? Deta ni. Deta pa nang pet mo manan. Diyak nga rod makaturog. Ani mo. Kasano ko siyak mo ti di makaturog no kwa. Taapi nga min. Igamakmat lang. Igigamam lang kasano. Mamamumat aprusan. Di mo kaya? Saan nga tayo di ko kaya? Ang makaturog ako. Makaturturog ako manang.
Jakpat makaturog. At siyempre, uming-ingar man. Langit orayam na nga makaturog akon. Tas sumarunukan tumat maturog. Kahit mo nga rin nga jak makaturog. Pati ni baby di makaturog. Alam, sige. Naimot na ito eh. Jak lamo, kastig kayam, ti karigat na, ti asawa na. Kumano, idi. Awang problema, awang kakaidak. Awan mga apot, mga put. Sakit ita. Diyos ko, ayan. Nyati ko lang parang Jerome. Kunag. Kanayo na kamapuyatan. Sibo didi nagsikog ni Mary Jane. Grabe reklamo kan. Gagangay ata masikog garon. Bipiya pa idi may isang kamat maturog ta awan disturbo. Detan samat ti kung kunakon nga. Agbabawi kan samatan parang Jerome. Ha? Isyak, agbabawi. Iwan. Deta ti ruginang ka. Deta pagrogrogyan nan. Nagreklamo kan. Kadang iti baburi babasi taba naglaeng. Samot siguro. Ala, inom talatan. Naragsak ka kadimot laeng. Parang Jerome. Masaludsud ka man. Apay nagbayag ka nga simong bat. Naragsak ka. Panagkita kat saan ka nga naragsak, parang Jerome. Diyak karo dagas asawan, no? Agpapada kayo bun nga, di naragsak ka, nag-asawa. Ha? Isa man na. Ag-asawa kan tumat. Narigat ti awang katakunay na itibiyag. Kahit kunam nga, naragragsak ka, di awang kakaidam. Ha? Lipatim din baga akon, parang Douglas. Aginom talatan. Jerome, honey. Kita man palang tubig. Ubay man palang hangsang sangit. Diyak pinalipas di kiti bugbog sawak. Mangmanganak ka ro, honey. Alakit makirap-rapin mo latamot ten. Agad ni isang sangit ni sabon-sabon ti ni madinda ti imak ni nabasa. Agi bugbog sawak ka di kiti sinabunak. Mangmanganak ka ro. Kaya amumad nga mapana agtrabaho. Alakit mabit madlaan. Unay ba't din? Baby. Stone. Unay ba't din eh. Iraran pala. Nagsang sangit ba't nga. Daw brami ba't. Nagsarde nga yun. Idisokon. Tay tuloy ko timangan. Hindi ka pala baby Ni, agsangad mit man. Ni, dito. Di pala may lipalipas ti mga anak. Honey, magsarda nga man daw, bengit na baka umlak. Unay, wan. Unay ka mat nga, baby mo. Baby, agsardin ka na. Kat ni, maladaw ni daddy nga mapanagtrabahon. Uston, baby. Uston. Unay ka matan, baby. Anyayat kayat mo, baby. Anyati ko na, ambaraw. Di lang mabalin na nang may kay palang makipagnaud ka na kami, jay balay. Anya? Ay ka. Nadimit ko na yung kabailan nyo, Mart, nga agasawa. Tawa mo trabaho ti asawam. Una nang ang madisturbunak mo nung Tano di masango ni Mary Jane di anak may. Daw brana. Siyak mo ti pagawiran na. Gagangay lang abaraw. Tas ikaw mo ti amana ni baby, ti apukaw. Bakit narumbang na lang agtinulong kayo? Una nga magtabtrabaho ak na nang siyak lang ti mangmanggudan para kada kami. Ay, anya ti kahit mga sawaan. Dahil lang mo tan ti responsibilidad mo. Hindi mo mula maawir ti anak mo. Sana nang tila kumamot
Di mat lang kahit ko sawan, para kanyak mat lang agad na di, kung man naggabuak trabaho, agawid ak, aginanaag, angim saan man. Kete, no adda obra na. No adda obra ni Mary Jane, siyak mat ti pagawirin na. Kat no mayra na nga to makita ubing. Siyak ti mang dalos tataki na. Kit gagangay lang tauray mo day di tatang mo kat isunamot ng hugas ka dagita kimut yaw no tumaki kayaw. Api ngagreklamo ka. Nagbasid lang nga ba nagdayta? Diyan nga ron sanay nanang. Sanayom sanayom. Ruwamom tabagim anak ko. Saan nga gapo tani Mary Jane? Ti ina, ti isunala ta amin ti mga ramid kaday kita. Saan lang nga isu ti mga awir ti anak yo kuma? Pati si kamot Ay na, agreklamo kamot tan. Di mat ko nam idi nga di mo ipalubos nga saan kay nga daragsak nga agasawa. Gapot ag tinulong kayo iti amin na banag. Ha, Jerome, Baraw. Diyak ba din expectar nga kasi yung gayam nanang. Kasi mo siyak kiriingan ni Mary Jane iti parbangon no makaring taubing. Siyak ti pagsukatan na iti nakayaper kada kumporme. Siyak ti pagtemplain na ti gatas na agtrabaho ak ti kabigatan na agtrabaho ak masapa. Kat ano sa mabaraw? Nagado ti mga aramid iti kasta nga ama. Kat ano samot ano na ano sanda no kinaaya da kinabailan da. Kat dapat kabailan mo't kayam kumamot Jerome. Ay na agreklamo ka apay agbababawi ka din. Ha? Agbababawi ka din iti panag-asawa. Saan mo't nanang? Lagayam. Apay nga ron nga reklamo ka nga reklamo. Sa anak mo't nga reklamo, ibagak lakad na kayo nga may nakamtulungan nga agawir. Akit agpatulong ka di mo kayat nga awirin ti anak mo. Di mo kayat atulungan ti asawam. Parang Jerome. Pare. Kumot-kutong ka. Ha? Uy nga ron. Gapo siguro ti kanayon nga kapupuyat. Apay nga mapuypuyatan ka? Kitam kanyak ni. Urenal dawak aginom. Nga pes na kalata ti bagay. Jakmat kumutong. Bagka pa ya. Asano? Duwa-duwa tamang puyat kanyak. Anya. Asin daw. Ti asawam kan ti anak yaw. Uy nga ron. Ay, tila babawik nga. Kulak to pa yagbabawi kan. Di ka na pudno na. Paring Douglas. At dadagad di gundaway nga mapanpanunot ko. Anya nga tano, Jack pala na kiyas asawa. Takasking ka. Ipapas ko pelat kinabaro. Hey, itapay, tadaanak yon. Nagrigad kayam parang Douglas. Nagrigad gayam. Di adda asawa na. De takit. Kung namidi kanyak, nga dim tutuladan, di kayo tinado mga barkada tayo nga, nagbababawi nga, nag-asawa. Nga kitam-ita, di da pulos nga makaumay ka, di kayo jamming tayo, aduduwatan. Yung bagkit diging ka, tamay makaumay ka lang tadi di balay, no, makalagip ka. Di kayo nagpaisuan na. Namabalbalin ko, bakit? Jak pala kahit agawid di balay. Nabanbano ka, sumangpetak, agaywanak ti ubing. Kat gagangay Muna nga magtabtrabaho ak agmalmalam, siyak tagsapsapol para iti pamilya. Siyak to pala ang mati agawin ng sumangpetak. Deta ti kong kunakon parang Jerome. Saan nga basta-basta deta panagasawa? Saan nga sinsinan deta? Iso nga saan nga rumbe nga darasudos ka nga sumurik iti panagasawa. Kitam kanyak. Chill lang. Awan ti problema. Awan ti sakit ti ulo. Supay honey. Abi nga, kasla nalpay ti abaga mo si Mangpet. Abi kasla naglidem talangham. Ada ka di problema?
Nag-resign na kiti trabaho. Ha? Di kinagpaison na. Binabasuldak nga nagtakaw. Anya? Puto ka ditimbagam? Kwa? Saan? Uy, anya? Di ka maawatan. Inikatdak. Nag-resign ka when inikatdak ka. Inikatdak. Taapay. Taapay, ibagam kanya. Basta, napabasulak nga. Nga na nagtakaw ti kwarta ti kumpanya. Ala, nga magpaiso ka di? Abi nga nangaramid mo tayo jay. Saan nagpaiso tayo jay? Nairam-rama na klaeng. Saan nga siya tinagtakaw? Jakbot amo nga tinatakaw gayam dati ipapaalat ti kaubraak. Asin no? Saan nga nasisita data? Ang awanin ti trabaho. Saan mo't lang agdarom di bosyo? Saan? Ang awan ti trabaho ko. Kita, agsapon ka man na. Saan mo't kit di nga narigat ti agsapon ti trabaho ita? Aglalo kit nakaturpos ka mo't. Sige. Padasik to ti sumapol ti sa bali nga trabaho. Anya, Dok? Anya, Dok? Pudno tinanggigyo, Mr., Mrs., ada sakit ti anak yo, kit masapol nga maoperaan. Ha? Kit no saan nga maoperaan, iti kabitan nga panawin. Mabalin nga ipatay na. Api nga na, kasano nga nagsakit ti anak mi, Dok? Kasano? Mabalin nga naala na daytoy, di pa nagsikug mo, wenno, aday ti darayo. Ha? Dok, mano ka di ti kasapulan. Dakkel agatad ti kasapulan, mister. Iso nga, isagana yo, dayta nga agatad. Tapno no maopera na dagos ti anak yo. Tapno saan ako maro dayto sakit na, tapno saan nagwaras. Angim, Dok. Dakkel ka di tsansa ti anak mi nga maimbagan. Dakkel ti tsansa na misis. Lagi dita. Maoperaan itiya mabiit na panawin. Sige nga rin, Dok. Agyaman kami, Dok. Unay mo tanti kasti nga kasasaad mi nanang. Agsasarado ti kinamalas mi ti biyag. Ay na, saan mo nga ibaga nga kinamalas ti biyag dayta? No ti panunutem ka panubok laeng ti Diyos dayta anak ko. Nalabas umat dayta nga panubok kan nanang. Hindi na mo, naikatag iti trabaho, napabasulak. Nagrigatak ka nakasapol iti sukat ti trabaho. Nabusbus mi, di kiti dumang ornong mi nanang. Kasakit ita, masapol nga mo operaan ni Junior. Tapno maimbagahan. Ay na, kita agtitinulong tayo anak ko. Kasano nanang, nagdakkalagatan dita kasapulan. Unay mo ta kinamalas ti biyag daytoyen. Ay na, saan mo nga ibagbaga dayta malas anak ko? Subsubukan na kailang ti Diyos. Subsubukan? Sobramat. Nga ta? Ay na anak ko ay, saan ka ko mga paatiw ka dagita nga panubog? Saan mo ko mga saan ko mga maapektaran ti pamati mi ti Diyos anak ko? Di ko namkid di akit intad na amin nga kinamalas kanya kon. Na, Diyos ko ayap, Diyos ko pakawanong ti anak ko. Baraw, Jerome, agtinulong kayo nga agasawa. Kada kami adala, hindi nga tumulong mat kada kayo.
Agtinulong kasano, agtinulong kami nanang. Kasla isunat ibang bangtin, timalas, tibiyag ko. Anya? Ay, ibabawim dahi ta imbagam baraw. Kat nagpaisumat nanang. Posible nga dadya pa nagsikog na isot ti pan nakaalat sakit ti anak mi. Binaybaan na nga taa. Kasano? Panganapangan. Kasano? Adala dya balay. Tibet ag-exercise. Ay kad, adamod dagiti agsikog anak ko nga sensitive nga dati marigatan dati sikog da. Ti bagam kit di akit. Talaga nga irresponsable iso na nga ina. Ay na, saan mo man nga ipabasol kini Mary Jane ti amin? Adamod basol mo. Di pa ilaang reklamo ka nga reklamo no paawir na king ka ti anak yaw. Kuno saan? Idi aginaw. Idi agsikog, ay di ba sikog pa ilaang? Anya tinaramid mo, reklamo ka nga reklamo kanya. Huh. Dakon. Mabalhin ka din ang sarita ta, Jerome. Anya ka diti pagsaritaan ta. May papan ka diti anak ta. Wen, araramin di kon ti amin, nga pamuspusan. Tapno maparuwar kon dito nga daklagatan. Imbagakon gini nanang kat umasidig ka digiti kabagyan mi. Kastamat ti bagam ka digiti kabagyan. Bareng tumulong damat. Saan nga dahi ti pagsaritaan ta? Ha? Anya ko ma? Pudno ka di ti manon kanya? Ha? Anya ti manon king ka? Ibagbagam ka dagita barkadam. Ibagbagam kininanang, kinimanang mo. Nganya. Nga syakti mangmangtad ti kinamala si tibiyag mo. Ha? Nga agbababawi kan nga nakiasawa kanya. Kaya nagpaiso ka diti di manon kanya. Nga ibagbagampay nga saan la ko mga siya kung tinaasawam. Ha, Jerome? Ibagaman kanya napudlo da kita. Kuha, saan ka nga makapaglibak? Saan lang nga may satin ang ibaga kanya? Baga ka di dinanang king. Saan nga ninanang mo mismo ang ipagkakanya? Ni ka di manang. Saan nga nasisitan o sinot ang ipagkakanya? Tila damdamagik no usto, nupod no. Nga imbagam dagi jay. Pasensya kan. Jak yung gagara. Anya? Jak amo dagi timbagbagang. Di mo amo? Saan lang nga may maysat na kaibagaam? Pasensya kan. Apay. Talaga ka di ka patsyem nga syakti malas itibiyag mo, Jerome. Ha? Agbababawi ka ka din? Agbababawi ka ka din agpaiso? Nga syakti na asawam? Mary Jane, kitam? Isumit lang nga di mo kaya't kapapitpitan kanyak ti rabi. Apay, di mo kaya't nasa balik ko mati kaya't mo nga mang pitpit. Ha? Saan? Awan dito nga banan. Yung apay nga rod. Apay, ibagam kanyak. Pakawanan na kuma. Di mo lang mo tirigat ko, Jerome. Apay si kakadilang di marigrigatan, iti amin na mapaspasamat. Apay si kakadilang di marigrigatan nga mangkit kita iti anak ta nga masakit. Apay si kalakad iti marigrigatan. Nga numanin kit awan na ti awan. Nakasapulan ta pala ang diskitar tapnulaing at igatang ta timakan at igatang tigatas ti anak ta. Pakawanin ako ma, honey. Saan doon nga maulit? Nagsakit mo na kataging baga mo, Jerome. Siya gayam ti malas ti biyag mo.
Naibagak la di dyan, gapo siguro ti stress ko. Gapo siguro ti banbanog ko, gapo ti rigat ko, gapo ti kapapanunod ko, di ti anak ta. Pakawanan, pakawanan, honey. Ay, kumusta kan balasang ko? Nanang, ala, binagbagaak mo ta ni Jerome nga anak ko. Talaga nga madidagin si impagbaga na. Mabalin siguro nga stress na laeng day jay, iso nga naibaga na dagit jay. Sakit ang kaitan anang. Tunggal malagip ko dagit ang impagbaga na ka na kayo. Imbes ko mga siya nga asawa na ti pangibagaan na ti karirik na tapno ko mamapagsaritaan mi. Tapno maurnos mi. Sangkit nga sa bali pailat pakaamuat. Ala, maawatan ka Mary Jane anak ko. Ang saan ko mga daytoy ti agbalin nga rason tapno no dadaelin nyo ti pamilyayo. Nang runakat na masakit ti apo ka. Pakawanem ko man ti anak ko. Agbababawi mo tan. Nagkarimot kanya. Kas ti pa nagkarinakin ka. Nga di nantun ulitan, tinaramid na. Nagbain kami na. Magbaga na nga siyak ti malas ti biyag na. Ay na, uri asin numot maawatan ka. Ang lipatin nyo dahi jayan. Nagkarimot nga di nanto ulitan na. Di nasisita anak ko, agtinulong kayo, agtitinulong tayo para iti panagimbag ni Baby Junior. Nusala nga gabukin ko, na. Nusala nga gabukin ni Junior. Ala. Dayta ti panunutin, dayta ti rumba nga panunutin nyo, unay. Dayta anak ko. Junior, nanang, impagtaanda ka. Takayat ko nga manggag mo may, dati ibagak ka na kayo. Mary Jane, anak ko. Jerome, nang, panunutin nyo, ididamo kayo nga agasawa. Puno di sakbay kay nga agasawa, idi nakaragragsak kayo. Jerome, numalagip mo, sagbay kay nga nagasawa baraw, kasta unay tiragsak mo, idi imanugot ni Mary Jane nga makikalay sa king ka. Saan ka de? Wala nang. Si Kamat, Mary Jane, anak ko. Nanang, malagip mo ka di tiragsak mo. Idi injaya kang kan ni Jerome tikalay sa. Isubliyo ko ma, day di ragsak yo ide. Kasjay nga kinaragsak ko ma. Ala, ubing kayo pa'y. Napipigsa pa'ilat bagbagiyo anak ko. Anyan tulakid din no, bumakit lumakay kayo. Panubok laeng ti Diyos kada kayo dagita nga mapaspasamak. Saan nyo kumanga panunutan nga kinamalas ti biyag dagita? Nagrunakin ka, Jerome, ba daw? Wala nang. Ikarimat iti asawam. Nga agbalin ka na responsable nga ama. Ikarit na nang. Ikarim kan kwa na. Ikarik, honey. Jak to agrek-reklamon. Tulungan kanton ang mga wirit anak ta. Kung pagtinulungan nyo sa angkat nga gaputa si Kati agsapsapol, si Kati mangmanggad, saan kan nga agaywan iti ubeng. Wala nang. Malasang ko nangig mo mat. Tala ornusin nyo ko ba na ito? Tala. Agin narakop kayo man. Nanang. Diyan kayo't nanang. Ha? Ay na. Kit na ibaga kanyak ni Jerome nga. Manong arabiin nga di kay agkakaigta.
Honey, kakawanin ako man. Nagbababawi ako tinaramid ko. Mga asim ko matag kay datay tangarabin. Pangasim mo saan pa nga ita. Tijak pela kaya. Ha? Kasano kang nga makaturog. No awam mo tipit-pit-pitam. Kay kulangin nga awan pit-pit-pitak. Ngim tipit-pit-pitak deti. Deti reklamador nga tao. Deti mangibagbaga kanya nga malasakit ibiyag na. Ay, isubsubli umot man. Ay, imbes nga agkapya kayo. Sa bali mo't man tiyan, aramidin yun. Isuna nanang. At ibagak mo't lang, saan pala nga itang agkayda kami. Respeta rin na gumamot na. Nasakit pala nga, tinakim ko. Ala, sige nga raw, saan mo ipilit nga agkayda kayo. Sige nanang. Ala, sige nga raw tayo, inakaw. Nakaturog mo't ti apukaw. Ay na, tano bigat agsubliak tumanan. Tabareng nung naurnos to, ti amin kada kayaw nga kasawa. Una na. Nakaturog na tan ti asawa. Inak man naging inayad nga mapalagid day ti abay na. Ha? Nakaturogan eh. Kan anya day ta pit-pit-pitan na. Ha? Dakkel ba tatarong day jay? Nahin? Kunak na awang pit-pit-pitan na nga maturog. Tagayam. Pit-pit-pitan na tay tarong. Saan eh? Baka makariing kaguranak. Baliwak toltan. Sa balin tolat ang aldawan. Baling nung manugot to nga kayta kami. Kat mailiwak launay ni kasawa. Aging ga ita kasinyong kat saan nakpay kayat akaidda ti asawa. Dandanin makabulan. Nga saan nga naurnos ti langin-langin mi kay ni Mary Jane nga asawa. Tigi di pagyamanak kasinyong kat saan nak ngayon sina kalpasan iti agkakasakit ngayon bagbagak may papanken kuana. Nuwapay mo't ngamin nga naibagak dagi nga banag. Siguro gapulaing iti stress. Gapo iti banog ko. Gapo katig iti problema nga agsasaruno. No agproblema kiti kwarta. Jak amon dagiti ibagbagak ket no apay nga ti asawak ti pagpabasulik iti amin na mapaspasamak kada kami. Naamiris ko metlaeng kasinyong nga biddot tinaramid ko dakkel biddot. Tapod no ti ko na ni nanang nga sana rumben nga pabasulik ti asawak iti amin na mapaspasamak kada kami. No, adaman akin basol. Siya, ti aking basol. Adda nga dakkel ti basol ko. Ayun kasano, anya ti aramidik kasinyong tapno no ti kasta kitag subli ti dati nga langin-langin mga gasawa. Kasanok nga maisubli ti dati nga kinalailumi. Nakasagana agkasinyong nga uray iti rinabii ipapetpet ko deti kukwak uray no sana ka makaturo nga dagos tapno laeng mapanagnikak kini Mary Jane nga asawa nga napudno ti panagbababawi ken panagbalbaliw ko para kadagiti naaddaan iti asawa kadagiti kaasawa na laeng. Adda ko man na ibati na nga adal kada kayo, dito nga surat ko, kat sabi ko ma, dinto mapasamak kada kayo, tinapasamak kanyak, nga dakkel nga pagbabawyak, aging gaita. Yun na akong diagyaman, kada kiti makaited ti balakad kasinyong, ayan, dati man pangay ayo,
nga nabilig nga panangay ayo. Ti kahit kung maamuan tapno no ti kasta ken agsubliti langin-langin mi nga agasawa. Ayan. Yun akmatan agyaman akmat ken kakasin iti anos mo nga nangurnos nangibasa ken nang tedbiag deti nga pakasaritaan. And more power to your program and God bless everyone. Thank you so much Jerome. Kasameten kini asawam nga ni Mrs. Petpet. Ay Mrs. Petpet ni Mary Jane. Dati imburay mo nga pakasaritaam nga nakaited adal kada kami.